Jotelo mopogore opogore notimo limbe e gwenge ma Tarbo kod Soi mayudore e kaunti ma Uasin Gishu kotelnegi kod jatend migawo mar Saga kod ohelni matindo pachoka Dr. Wycliffe Oparanya manono chenro kod puonj e wi chenro mar chiwo omenda mag hola kata nyota ne rowere madhi nyime e pachoka. Oparanya nojiwo rowere mondo otim maber kod thuolo mag puonj e yiero ohelni ma giwinjore godo kendo ginyalo timo maber e loso thuolo mag tije ne ndalo mabiro. Ojiwo rowere mondo mi odonje riwruoge kaka mag EAC e neno ni gidongore. Sikia ile mnafunzwa wazukana hapa. Mheshimiwa wenu hamkaweza kuja. Hakuna mtoto analea? Basi sawa kama ni hivyo. Okay, so we have the first item. Kwa na karibu vijana 1.8 million ambayo wali-apply ile kuingia kwa mtandao. Wengine wakaanguka ile mtihani wa entrepreneurship wakakwamia hapa. Na wale ambao wamefika level yenu ni karibu 1,600. Kwa hiyo 1,600 tumechukua vijana 1,100 Kenya mzima. Na wao 1,100 nyinyi mko hapo ndani. Na vile tuko hapa mtapata mafunzo ile mnaendelea kupata mafunzo mpaka kesho. Kutoka hapo mtaenda kuanza biashara. Na mkianza biashara mtakuwa na wale wanaitwa mentors, wale wafanya biashara mashuhuri ambao wanajulikana katika area hii.